Ministarstvo branitelja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo svih općih poslova i besmislenih stvari. Pozivam, idite čaprije, prvi na referendum, imate još malo vremena, muzika, sviraj, na referendum svi! Ja sam tu 5 let već, po broju jedan najbrojnijih smotri. Početak najprije bih pozdravio sve drage ljude ki su do nas došli u Jušiće, ki su došli vidjeti naše blago, to su naši organizatori. Samo ponosno. Ne gremo kao ovaj. Pratite,
svaka čast, čestitke plavo kosa Milana Vijojla, a kad je više plavo, vas kića više plavo. Daj, obiti, bravo, bravo, daj mu! Daj ga! Daj ga! Daj ga! A ovako ima Titovar, znate više, pljesak, Jerčak Gorica se pronta, prvi u kolekciji starih magaraca, prvu nagradu ima Niger Borisa Orlića. Pljesak i Boris, molim te. Mislim, malo bolje kad ovdje gledaj, ovo se pita da će meni to. Stvarno više poteže će meni. Ja je ne kapim. Pa čanjaki jedan tovar se ne zove ni Pepa, ni Novina, ni Palina, ni Sivac, ni Gazda. Punk. Šta znači punk? To je drugo. Lekciju mlađih magaraca rojenih od familijara 18. do 19. Kad se prenta Jenny od Marija Gašparinija. Mario, a tu je jedini Mario, ja ga stalno vidio sam negdje motan. Kapim. Ne mogu. Mario, svaka čast, sve najbolje. Mi je drago, čao je Palo. Maganica se zove Ura. Ura se zove. 2 milijara do 2 milijara 17. Prvo nakon tega nam dolezi kolekcija mlađih magarica. Merlić, šužaj, Merlin. Nisi ti mrkva. za Merlin. On će dati nagradu za hvala je rekla. Ona njemu rekla hvala, on je rekla čestitam. Onda su... Tradito nell'amore e perché mi piange il cuore e per sempre piangerà.